Karagılcalıklar oşap giyinip alıp kayaka çıraydınız. Karagılcalıklar üçün bu şilapa minen plaş nasyonalni forma. Көңіл бұрыңыздар. Урматтуу күлкү күйөрмандары. Абдылда менен Тынардан жаңы жылга жаңы тамаша концертине чакырабыз. 27 декабрь Кочкор ата, 30 декабрь Нокен району Рахманжан айылы. 1 январдан 7 январга чейин Ош шаары Бабур театры. 8-9 январ Жалал-Абад шаары Барпу театры. 14-15 январ Бишкек шаары Спорт ордосу. Биз сиздерди күтөбүз. Кечикпей келиңиздер. Башталышы 18:00. Нарман иштегиле деп канча эмне деген мына топчуң жок, женемең жок, жүйдүп атасың. Өткөндө баягы ырчыгыз тытып койгонмайча жүрөм ошо боюнча. Жоомарт менен неме жыргал шылдыңдап атат. Напарнигин вообще жүйдөп кетиптир го деп. Такта бирдеме элдер шылдыңдайт деле. Ошо боюнча үйгө барсам тагып алам, ошо боюнча көчөдө жүрөм. Мына майрамдар өссө үйүңө барасың, мен деле бара элекмин. Мен бар аяққа барсам, жоомарт сөксө, бияққа келсем, сиз сөксөңүз, ошо кыз тытып койгонмайча жүрөм да. Меники деле оңой болбой атат. Көрүнгөндөн калтак жеп, көрүнгөндөн тепки жеп эле. В общем, чумам чөп кетти. Же бирөө тогот го деп, баягы болсо 10 адырдын поворотунан жөнөтүрүз. Кет турдум ошо жерде. Кел мындай бош келбей, бекем тургула де. Аларыңам тогот бош шылдын өтүп кетет. Аятан туруп самды өтүп кетет жерден. Калп эле өлмүш болбой. Sen görüngön jiptin kapotuna жатып алып ойнойт экенсиң. Интернетке чыгып кетти. Көрүнгөн жипке чыгат экенсиң, капотуна жатып алып ойнойт экенсиң. Командир, капотуна чыгып алып ойногудай мен жаш бала эмесмин да. Тоссом болбой келип сүзүп кетип атышат. Анан токтотойн деп капотуна чыга калдым да, эмне кылайын? Эмне дегене буну жүйдөп карабайсыңбы? Онун окаттарыңа баары бир экен, капотуна эмес, лобойуна жабысаң айдагаманча кете берет экен аларың. Вообще кайнер дуяклы. Командир, иштегим деле келбей калды. Баягыны бир ырчы кызды кой берип бердиңер. Неге? Аны тозустан алып барайсам, анын тепкилеп атып, кашым жара тепти. Кашым жарылып үйгө барсам, аялым эмне болду кашыңа дейт. Ушунда бир кызды тосуп алып, стоянкага алып бара алсам, тепкиленип атып, кашым жара тепти десем, аялым шекшийт кайра. Сен ал кыздын пут жагында эмне кылып аттың деп коет кайра мени. Кичине бош келбей, жакшы тур да, сен мамлекеттин оң колу сенсиң да. Сен баш болуп топчуң жок жүрсүң анан. Бир токтотобуз сен. Үйгө барып топчулайбыз да. Бүгүн президент келет деди. Биздики деле кара топчуң жок. Биздики деле жеңил болбой атат, командир. 10 күндөн бери үйгө бара элекмин. Баягы ушунда 15 күн барбай жүрүп үйгө барсам, кичинекей балам колуман жетелеп, чып-чык бар кет, азыр атам көзү урушат деп түтүп кетет мени. Тим эле бир 2 күн майрамга туруп коюп эле үйгө бара элекмин деп. Өзүңүз айттыңыз, президент келет. Жакшы эртең менен эртерээк саат 10дон бери турам, командир. Президент жакшы бизди көрүп келбейт го, кана келет дедиңер эле. Топчуң жок ит болбок экенбиз. Президент алдында турмак экенсиң, майканы көрсөтүп берди. Президент уккан жоксуңбу сен? Жок. Эртең мененки саат экөөбүз тура элек деле 7деги каттаган самолет бар го. Эл каттаган. Эл каттаган эл менен кошо отуруп келип эле Ошко келип, кайра Ошко ишин бүтүрүп кетип калыптыр кайра. Дагы жакшы экөөбүздү көрбөй калды. Мына топчуң жок же, аягың жок. Сокой, ама сокой да коомда шеппе. Өзүң зорго жүрөсүң, аны подружка болуп аласың. Жакшы экен го сакалы. Жакшы да. Жакшы кишиген го. Бардыгы эле ошентип эл катары эл каттаган самолет менен келип кетсе бир бала болобу? Ошентсе жакшы болот эле. Ар бири бирден самолетте келет. Ар бири бирден самолетте. Бирөөсү самолетте эмес, маршруткага түшкөндөн уяратымыш. Шапкамындыгынын. Шапкаң. Сөп. Билем, биздин иш ушундай кыйын. Эң элдин жаман көргөнү, неблагодарный жумуш, билем. Ошентсе дагы мамлекет үчүн иштеди. Болду, иштеп атабыз, команд, болду. Иштеп атабыз. Иштеш керекми? Иштеш керек, болду, иштеп атабыз. Текшерүүчүлөр жүрөт. Мына кече Ош 3000ге немеге. Депутаты да жүрөт, немеси да жүрөт. Текшерип атышат бар. Эртең менен жыргал досум чалып айтты, досум этият бол, шаарда зыбылар жүрөт деп айтты. Кем? Зыбылар жүрөт деп. Мамлекеттин оң колу сенсиң эй. Зыбы эмес, эзбы дече кишире, эзбы деп. Текшерүүчү келсе уят кыласың го сен. Жалтырап ишке киресиң керек. Эзбы? Эзбы деп айтылат. Зыбы деп турасың да бери. Зыбы деп жазып коюптур да ошо боюнча. Жазылышы ошондой болот, топай. Болду, командирам. Шешилет аны. Өткөндө көрдүңбү нарында дагы.
Ova. Аттестация алып атканда эмне болот? Ya gördüm halka. Кара күлүп koysun ya. Neyler duyat kılıp atmaz. Ya gülkün gezgende narından bir aydan atstasa da Özbekistan prezidenti kimse Özbek Hacı Karimov deydi. Uyat da bu, uyat da. Ha canım ben komandır siz duyat kılmayayım. Ben sırazala aytam. Kırgızstan prezidenti kimse Soronbay Hacı da öyle aytam. Sırazala. Hem acısını aytmayla jönlü өлkө başçыбыз Сооронбай Жээнбеков эле деп коё. Acısını aytış gerek aksakal. Komandır. Acını acı deş gerek. Acı varıp gelgen adam da acı deş gerek. Hem Allah razı olsun Acı varıp kardeşim. geliptir. 5 vakit namaz okuydu eken. Ha o da bir şey oldu. Men oylap atam şu 5 vakit namaz okuyan yüreğinde imanı var adam gelip kaldı. Kuda kalasa Kırgızstan hem oңолсок керек деп atam meni şu. Оңол ал. Ne dedin? Мына отурган элдин ишенген деле ошол. Ошо. Намаз окуган кишинин деле келди, мына көрөт. Неме? Оңолсок керек. Arabanlıklar aytmakçı. Em bop ketse gerek em kuda kalasa bir yakın aç. Boп кетелчи, боп кетели. Бололчу. Neme? Ya Karaolcalılar уже bop ketkenmiş. Koy. Amen. Анда өнүгүп өткөнбүз. Karaolcanın iyi türü atsa o Sadrali vurdu atkanda yokulu atkanmış öyle. Koy. Şunu yolu attır. Анда жакшы болуп турат. Karaolcanın kamışı gül görünüp attır kocan öyle. Alar toyga bir buğa kamış götür öyle get attır şu gül de öyle şimdi. Ошо жакшы Nasıl иште. kal? Uyat кылбай, жакшы иште. İşte o adam. Muhtum 5 vakit arat alatken. Ой, эме. 5 vakit namaz okusa 5 vakit arat. Ekologiske tas eken da komandir. Конечно, Алла разы болсун, намаз окуйт экен. Oşonu gör, men dağı ertemenen erte turup tarat alıp alıp çıkıp atam. Ой, сен бе? Özü hem samında alıp atam. Mına sağlar. Vay. Таза болот да. Ушинтип ашырып берет экенсиңер, анан диндин баарын жаман көрсөтөт. Yo, жаман көрсөм таза болот Самында да. байлы алганын көрөм го, мен деле мешитте барам, мен жума. Таза болот. Аксакалдар Ана жөнөдү, менен- самыны жоголалып. Ana mene Mila men alalı. Vay men. Таза болот. Баягы бирөөнү сода менен жуусаң таза болот деп коеюн ben. Vay. Ha şimdi var manga ишенип алып сода менен жууганы. Абеттен грил болуп калыптыр. Анда кылбады. Тура эмес. Şonun için erте turup tarat alıp Айтемиш. жақсы tilek kılıp çıkıp atam. Kuda maydalap mati satizden berbe bersen kamaz samazdan le ber de bile tilek kılıp çıkıp atam ertemenen. Тилегиң жакшы. Ава. Maşallah сага. Молодец, жакшы иштейсиң. Просто оңолор оңду, кичине текшерүүчү жүрөт, депутат жүрөт. Адам Бол, muno çoğunlarımız zaman cüdette. Ayrıca muno jip bingenler minirden toygoz de. Болот. Bularınız dünyaya toy ve oğuz menen demelip kalıptır ya. Oğuz menen demelip kalıptır. Воздушный фильтр толуп калыптыр да. Sidenyanı dagan sarkığa cıldırıp arkan kaynaktan koldu çıkarıp albaydı aytı kerem. Vay. Şunu, tossan ona gelip ne oldu dedi. Ne oldu? Süleş dedi. Men jolda gayib olup öyle telegrafta operator rolüne atkarıp oturam kimsesini çıkar cevap berip kayıp. Түшүндүңбү? Текшерүүчү көп жүрөт. Машинаны кая койдум мен? Бир кич. Maçta oradan tur, görünüz akşam. Туранам, уят кылбайсың, а? Boldu. Машинаны Tıtta bekin tur, görünüz bak. Мынчайга бекитесиң, мындай эле коюп койчу ай. Bekitmesen bolbaydı ken Nege? komandir. Bu bekitip koybosan, nereden ötüp ötken şoförler görüp kalatken dağı, narkı stresine geletken başına tüt market etip atken. Gayet Сен rahat. аны каяктан көрдүң эми? Көрдүңбү? Bayağı günü gördüm da, susayım da kopkay, özüm maçtan menen abet koyup geleysem, men gay ekenim bilmeydi okşaydı, aldı böyle ötüp ötüp, meni karap, tüt market etip atken. Сага. Dese men daha gay var okşaydı, sekin 60'a şu aldı mı ötürdü. Өзүбүздөн баштайлы. Hocam komandir, esele veres bari. Машина ачыкпы? Açık komandir, gene esele. Бирдеме болсо чакырасың, э. Болду. Карап тос, бирөө жерин тосуп алба, эй, сураныч. Болду, Бүт майрам болуп атат. Gene esele verin, çıkal, beymar esele verin. O, buna. Eşek söz kılsan kulağa görünüp ol, uşu buna 5 nomer. Sen, ne deydi? Sen. Özü maşinede özüyle oturat, men mi deydi? Kızım, bu azıklar düşünüş kıyın, çakırdın mı, tostun mu, çakırdın mı, gel. Ne oldu? Ya, Ne oldu? buna. Hazır ayttım bile, buna. Ha? Ne oladın aksakal, narışı ne kılacağız, nomeri yok maçta da geletas. Rastamoşka olmasa kayısı nomurdu takayı? Ha? İşte rastlamış mı olacak be? Hak gelesa. Uğurda algan maşineni kimi rastamoşka kılmakalı? Ha? İşte uğurdan mı?
Ошол үчүн ичип албай деп атамбы? Ha? Аксакал. Ne oldu? Stoyanka kalıp baram, ne olat hele? Öyle. Toz ot desene toza veresin. Ha? Anam? Aldarkanı karap tospaysın da. Bunu aldığınızda bir karap koyun. Artınızda bir karap koyun. Tam kıratınız kanda eken. Sonra? Emine, o şiyaktan cıttap tekşerip kalgasın harbi. Ha? Aldarkanı kara doğatmayız özünüz. Göz var mı göz? Ha? Siz bunundan çoğun göz görgünüz özü. Gırgı? Kayaktan gördünüz hele? Torpaktan. Çakır komandörünü. Oo, çakır deyip Baras yanına gerek. Çakır da atam. Çakır da atam. Kız yok. Çakır. Ne şaşılas gelet tası? Not güzel ha? Ha. Bayağı sıvılar gelip dur buna gel. Assalamu alaikum Abdulda Gemeloviç. Bir yerde mi ne kılıp durasın aksakal? Kaçan geldiniz bir yerge? Abdulda Gemeloviç. Kol doğruna sal koy. Ha geçiriz. Koy. Kimin oğlu? Canı Satürn'likler aksakal. Cöller gelesi olurdu koyarısın. Çok, jakşı balдар, ne be? Büt postordu toskuladı özünüz Ha? aytpadыңыздар. Tosu da. Hey, aytpaysın harbi. O aytkam. Kimderdi toz gerek? O. Kimderdi toz boş gerek? Dur aytasın, aytkam tanımay kaldım. Canı gelgen maka. Can gelgen balдар. Özüm düşündüremezsin. Öyle sor. Ver bas. Karbayızım beyaktı. Hey, jogorku kеңештин bir dag emes, 5 jolku deputatı Abdulda Gemeloviç. Tanımayсың be? Men sen aytıp kettin. Bu yak deputat. Deputat jogorku kеңештин. Aka, jatkan jeriңer jaylı olsun almıyor. Ne dep gelcili ot mu? Bürök Ha? almastırıp algan go dem. Şef özüm düşündüröm. Ötkende bir sarı bala jumuştan ketip atıp aytты go, jogorku kеңеште жанаң өлүктөр отурат деп. Hey, Abdulda Gemeloviç. kim kayırda oturat? Kim ne dep ayttı? İşin mi ne sen ha? Neme, tata korbay kaldım hele. Tatu çay. Şef özüm düşündüröm. Abdulda Gemeloviç çay içeli. Balдар jaş. Özüm düşündürüp aytам. Abdulda Gemeloviç çay içeli. Düşündürüp aytам şef. Baskanı kant etme onu. Jaş balдар. Erkek burgaç onu. Erkek. Özüm düşündürüp aytам şef. Şef çay içeli. Sen may bıraktın aka. Abdulda Gemeloviç. Bermez. Bermez de var. Bermez de var. Kız. Kayaktan balız. Karaolcadan. Kayaktan. O Karaolcadan Sovet'ten bulam. Sağdan var öyle. Aynen, ay, geçin. Abdulda Gemeloviç. Özümü nükam durur. Görkün arka özgülerden başkarak Karakulca parlamentten baştalar. Aksakal. Abdulda Gemeloviç çay içeli. Şef. Özüm. Aksakal, su buğuy vereyim çay pay. Gel bas, aksakal. Ne barısın de bu? Men barısın de. Kança jol kaçadım sana. Pasayın aytım go sana. Gelip deputatlık arabasında sen de. Az men jaldırap kettim go sana, jaldırap.
Ақмақ. Вообще ұят қылып бүте тұрған болдың. Сен қашан қарақұлжалық болып қалдың? Сен қарақұлжалық боласың сен? Месі жоқ ақмақ. Кішіне кебете кешпірін қарасаң қашы көзің. Сен қарақұлжада боласың сен ақмақ. Месі жоқ ақмақ. Неме өткенде бір досым айтты да, азыр Қарақұлжадан болам деп қойсаң, Либой депутаттың қораз өліп қалады деді да шаға. Алар біздің қоразды өлтірсе жаман болады. Екеуіміз азыр іштен кетеміз. Түсінесің бірдеме. Да Құдай сақтады, Қарақұлжалық десең ішен де ошолчу деп. Мен бар болсын де. Қарма мелер түз қырып тұр. Қарапайым еле машинелер тос берді. Бермес меқа. Жүдетіп өлтірдің ғой адамды. Мен барып кешірім сұрайын деп. Екеуіміз тең іштен кетеміз азыр. Секунд кетеміз. İşte normal ya. Kimdi tosayın ana, kimdi tosayın ana. Ne atçanlar tosayın mı çıkıp alıp? Tospayım, kalağan kardaydı ağla. Kalasan maçtan 4 eşikini aç o. Kalasan maçtan kaptalı ver.